Slušate Radio Q 105,2 FM. Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Pratite vikend program Radio Q. Ove subote u našem programu imamo gosta, to je Amel Topčagić ispred Skuter kluba Oktan. Povod za ovo gostovanje je organizovanje 4. po redu skuter skupa koji je planiran da se uskoro održi u našem gradu. Amele, lijep pozdrav, zamolit ću te da što više informacija daš o ovom jako interesantnom događaju. Dobar dan svim dragim slušalcima mog omiljenog Radija Q. Drago mi je da sam danas vaš gost u programu i da imam priliku da upoznam sve slušalce o ovom događaju. Naime, u subotu 30. juna od 11 sati u centru našeg lijepog grada, tačnije na trgu Alije Izetbegovića, ispred platoa Robne kuće Bosna, održava se 4. skuter skup. Naša glavna ideja je da okupimo što više ljubitelja motocikala i mopeda, da provedemo druženje u dobrom raspoloženju, ali ova manifestacija ima i edukativni dio. Sve ovo organizuje naš klub koji nosi naziv Skuter klub Oktan. Ovim putem evo iskoristio bih priliku da korisnike interneta, to jest Facebooka, pozovem da potraže grupu Skuter klub Oktan. Svakako, evo ja pozivam u vaše ime i sve ljubitelje skutera, mopeda i motocikala, naravno i naše drage sugrađane, da dođu 30. juna od 11 sati ispred Robne kuće Bosna i da uživaju u interesantnim sadržajima. Amele, upoznaj naše drage slušaoce o sadržajima ovog skupa. Naravno, navešću vam najvažnije planirane aktivnosti, ali neke bih izostavio da ostanu na iznenađenje našim dragim gostima i svim posjetiteljima. Uz muziku i ples planirano je da počne ovo druženje. Tu će biti svakako takmičenje u trci sporosti, trci spretnosti. Dragi posjetitelji će vidjeti i egzibicije na skuterima. Trku sporosti svakako planirane su nagrade za najspretnije vozače. Za dobar ritam tokom našeg druženja zaduženo su čak 3 DJ-a, i to DJ Armen, DJ Nermin B i DJ Black Eye. Ali u edukativnom dijelu imamo u planu da pripadnici MUP-a pokažu nove motocikle i da održe predavanje o sigurnosti u saobraćaju sa posebnim aspektom bezbjednosti vozača mopeda, upotreba kacige, pravila vožnje i slično. Stvarno, to je odlična ideja. Ja se nadam da će pripadnici MUP-a našeg kantona vama izaći u susret. Moram priznati da je dosta toga planirano da se održi na ovom 4. skuter skupu. Dakle, da napomenemo, subota 30. juni 11 sati, plato Robne kuće Bosna, trg Alije Izetbegovića. Ono što me interesuje, znam da ste gotovo vas 2 čovjeka, Ismir Sačak i ti, ponijeli na svojim plećima čitavu organizaciju, ali uz vas je sigurno još vaših prijatelja. Je li ko još pomogao ovu manifestaciju? Naravno, jedno veliko hvala općini Zenica na ukazanom povjerenju, svakako pripadnicima MUP-a našeg kantona, ali sponzorima koji su u svojim mogućnostima pomogli naše udruženje. Hvala našem generalnom sponzoru, a to su autodijelovi Strong Auto, računari i računarska oprema Slot, Ase Karate Do, Autoservis Mahdi, Collegium Garden, ZAK, Eurocopy, Atelier Planet, Oriolik. Svakako veliko hvala Radio Q Zenica, Zenica blogu i Superinfo. Hvala, Amele, za ovo gostovanje. Samo mogu poželjeti da vaša manifestacija protekne u najboljem redu i da bude zaista dobro posjećena. Dragi slušatelji, ostanite dalje uz vikend program Q Radio Zenica. Slušate Radio Q 105,2 FM. Skuter klub Oktan vas poziva na 4. skuter skup. Subota 36. Trg Alije Izetbegovića, plato ispred Robne kuće Bosna. Očekuje vas takmičenje u 3 discipline: nastup mažoretkinja, izbor najljepšeg skutera, seksi pranje skutera, ekstremne egzibicije, nagrađivanje takmičara. Za dobar ugođaj povrnut će se DJ Armen, DJ Nermin B i DJ Black Eye. 4. skuter skup, subota 36. od 11 sati. Za više informacija pozovite 061 756 064 ili nas posjetite na Facebooku, grupa Skuter klub Oktan. Generalni sponzor Strong Auto, sponzori Slot, Collegium Garden, Eurocopy, Olimp, Ekran, Žar, Studio Kozmo, Hase Karate Do, Atelier Planet, Autoservis Mahdi, Oriolik, ZAK, medijski pokrovitelji Radio Q, Zenica blog i Superinfo. 4. skuter skup, subota 36. od 11 sati.